kantereka hano nambaye ingofero. Umva mbabwire, ndavuze nti reka nze twirirwane uno munsi tutagiye mu kazi. So uyu munsi rero ibintu ngiye gukora ni ibiki? Uyu munsi ibintu ngiye gukora ngiye kujyana uno mwana, ngiye kujya gushaka ibintu nzakoresha muri stage. Ibyo ngibyo bisobanuye iki? Ngiye kurangiza stage, nzayisoza jeudi. So buri gihe stage nkoze, hano hose muri stage, simbizi nimba ari umuco wanjye gusa, simbizi nimba n'abandi babigira, ahantu hose muri stage iyo ngiye kuhava siga nkora ukuntu nshoboye nyine tukagirana ibihe byiza. Bitari cyane kuvuga ngo turakora party kuko ntabwo byashoboka bari mu kazi, kandi ni ibintu nkora ntunguranye, ntabwo mbabwira ubwo ejo ngo reka tuzakora ibi ngibi. Ndacunga nkareba umunsi bazaba ari benshi bahari, narangiza uwo munsi ngashaka ikintu. Se ino ngofero ko ndi kubona ntazi, ngashaka ikintu nkakizana tugasangira chocolat, petit déjeuner, nyine nkazana nk'ibintu byo gukoresha kuri breakfast, kuko ahantu ndi muri stage akenshi mu bitaro abantu benshi batangira nijoro. Iyo rero serivisi zirangiye sometimes bagifata time yo bagafata agapoze ka breakfast. Ubwo rero ngewe ndabizindukana nkabijyana, nabigezayo ngategura, baza gufata breakfast bagasanga nayiteguye. This time around ahantu ndi gukorera ntabwo byashoboka, ntabwo bafata petit déjeuner nk'uko mbibabwiye, bo bafata cafe most of the time. Ngiye kujyana n'umwana tujyane gushaka iyo cafe, nituva gushaka iyo cafe ndamuzana arye, namara kurya ubu turi 4:04 twaryamiriye gufata, ntabwo twaherukaga kuryamira. navuga uno mwana reka mureka aryamire, turabyutse right now nibwo ndangije gukora buno buriri, ndavuga reka tujyane. Ubu rero ngiye kugenda dufate petit déjeuner, we yatangiye kuyifata already. Umuhungu wanjye yarakuze, ntago abyuka ngo ambwire ngo nkuramo imyenda, ayikuramo, ahubwo ansaba iyo guhindura. Ngenda mwigisha kwambara no gukuramo imyenda, icyo yarakimenye. Sasa ikintu gikurikiyeho, ngiye kugenda mfate petit déjeuner vuba and we are good to go. Nimara kuyifata ndajya gushaka izo cafe, kuko twebwe hano ntabwo dukoresha cafe. Ubwo rero nimara gufata izo cafe ndaza gukora uko nshoboye nyine, tujyane gufata cafe. Nituva gufata cafe tuze, numvaga ndi bumujyane muri piscine, nibinanira kumujyana muri piscine ndamuryamisha, kuko ntabwo yirirwa hano ngo yirirwa adakoze sieste. Uko nshoboye agakora sieste, ndaza kumujyana nagera muri piscine yoke. Nibitankunda kumujyana muri piscine ndamujyana muri bibliothèque akangutse, kuko dufite rendez-vous saa 10:30 niba atari saa 11. Dufite rendez-vous ku maso, ifite rendez-vous yo kwa muganga w'amaso. So stay tuned. Umva tugiye gufata petit déjeuner, noneho tugenda. Ibintu byinshi byo gukora today. Wa mwana nawe ari kwiriza, sinzi byabaye ngo nanze kumushyira muri video, and I don't want him to be in my videos. Like I don't want him to be in them. Kubera ko aracyari muto, I don't know if he will love this or not. So rimwe na rimwe ndamuhakanira. Tugiye gufata breakfast. Ni oats, ni oatmeal, bayita avoine muri France. Yes, ngiye gufata breakfast. Nikadushyushye, shusha hano buri gihe. None kanzanira na cereale turindire bishyuhe. Genda utabikora. Umva ngiye kurya rero, nindangiza ngende. Icara. Umva ngiye koga,
nawe mwuhagire. Maman, tu vas où, toi? Je vais me doucher. Pour aller où? Pour sortir. Et moi, je reste tout seul. Et toi, tu me rejoins. Non, tu vas pas rester. Mais j'ai pas fini la pâte à modeler. Je me douche. Comme ça, tu seras fini. Après, ça sera à ton tour de te doucher. Et on va y aller. C'est bien. Kamfungure amasahani yanjye nyereka aboneke ya byanose mwabonye biba biri clean mwabantu 2,000 years later. mwarabyaye cyangwa muracyari murebe ko atagiye kunyambika amasogisi kandi neza. Oh, merci. Tu vois, kamanura n'ipantaro. Twajyanishije imyenda dore we yambaye gutya. So, Demain, les chaussures, l'autre, ça va aller où? là, pose par terre. Enlève les mains. Là, je vais t'aider parce que c'est compliqué. D'accord? Attends. Ngiye kwambara aka gashenete. Uyaga we tumesi yashaka shenete yiwe niyo yambaga akiri umwana bayita Pierre niba ari iki. Umva reka tugende. Maxanga uno tujye gufata ikarine. Ça, c'est des grenouilles. Umva reka fate kano kantu nkuremo. Je vais faire le maquillage. No, ntabwo arimo hano. Ushobora kujya muri izo zanjye sampusa kandi ntabwo mbashaka. Urugo ni urugendwa. Have mwana. Nashyizeho lip gloss imbere nakishe. Nkagira ku mubiri gutya ntabwo ngenda nisigwa ibintu byinshi ni just gukuraho ukuntu mba ndi kuyaga just that kuko ntabwo nzi gukora makeup. Can you please teach me? Kumbona I look cute. I look cute, yo. I look cute. I don't know what it is. It is what it is. So stay tuned. Okay. Uyu nguyu nawe ari kwambara amaga yiwe ababizi ko tugiye. Ubu ngiye gukingana. Aya masahani c'est bon. Urugi. Mbababwire nuko n'ibintu byose nabajyanyemo. Umva uyu nguyu yahinze.
Great. See the natural lighting. Woo! Tugeze mu modoka ngiye kugenda njye gufata biriya bintu and nimba kubitora ndaza kubereka ibyo amakofi ndi bufate then it will be okay. Aho bitana ngaruke turi saa 7:54 ndagaruka vite n'umwana aryame ku buryo saa 10 aho ngaho ndi bumuntu ndetse tugahita tugenda. So stay tuned. Tugende ntabwo natwara ndi kumwe namwe. So reka kamarandike hano tugende ariko ndahita mbakuraho kuko ntabwo natwara ndi kuganira because I have to be concentrated. Umuhanda nyuramo urihutamo gake, so I have to be therefore to drive. Gutya hano ariko nta kintu muri bube. So guys, hope ko mumeze neza. Rero njye meze neza. Ubu turagiye muri magaze gushaka ako kantu ko gukorera agasembore ko gushimira ahantu haba baranyigishije bakanyakumpanya muri stage, you know. Kambabwire muzige kuba grateful and thankful. Mu buzima kuba grateful and thankful is the best of all. The best of all. Cause umva utabaye thankful and grateful nuko sinzi ukuntu ubuzima bwawe buba bumeze. So guys, stay tuned. Tujyane, but I can't show you. Hariya ntabwo mfite ahantu gutereka telefone. Ubu nabateretse nyine kuri GPS ahantu umwanya urimo GPS yanjye. So ako nari mfite ntabwo kagifata. So I need another one. Indi tripod mundangire nimba mpoze ahantu nayigura online, but not like ahandi hantu online, just online in case, cause nshaka iri online kuko iri i Kigali sinabona uko nyifata keretse umuntu uri hano muri France akaba yandangira aho nyifata muri magaze runaka. Ubwo mfata bwose bugenda bumbera ubuntu bw'amafuti kakagenda kagahita gacika gase what ubu icurenza yeah. Ils sont notre maison. Ah, l'ancienne maison. Là où on habitait avant. Tu veux dire? Oui. Ok, je vais te montrer ici. Oh, les rails. Ici? Oui. Ils sont en bas là. La maison, elle est là. T'as vu? Oh, c'est pour nous. Quand on était habité là. T'avais 2 mois. Oui, j'avais 2 mois. Ngiye kujya gushaka umwanya mparikamo tujye gushaka the coffee and it will be good to go. Akakati, tiens, Achir, t'as vu l'oiseau? On y va là-bas. Kadi, ils sont où? Viens d'où ils font. Écoute, tu as un baby boy. Great. On fait ça. C'est bon, dis. On va reka tugende tujya kugira tujye gushopinga
ni ahangaha tuje guhahira. So let's go. Umva nkubwire uno munsi harakonje ariko ntabwo hasa nk'iminsi isanzwe ukuntu haba habishye. So sava. Yeah. Non, ça n'est pas. Ouais. Là, c'est pour aller où? Je sais pas. Tuje guhaha. Là, c'est pour aller la Ngiye kujyana namwe rero mbereka amakafe ndi bufate iyi restaurant ntaca gushyiramo abana b'abandi. So omagaze rero turagiye. Shaka umugati? Dore ayo zigura 350. Hano hari ubwoko mwasa ndebera. Noneho hari ukuntu bakora biscuit bagashyiraho n'isukari bakayisukaho. Njye narumiwe. Iyi ni orange, iyi ni citron, iyi ni fraise. Chasse rien moi. Mware tubiri se. Like this. Masa subizaho umugati. Ngiye gushaka orange, citron, iyi ni figuier na fraise. Ewe uko zirimo isukari kandebe neza kuko iza orange nizo zitarimo isukari. So I'm taking orange. No, zose zirimo isukari kandi abantu dukorana umva ubuzima bwabo bafata like something. Ndabikunda babufata nyine seriye. So reka tujyane njye gushaka ibyayi. Umva gusunika kadi. Dore imigati ngwino tujye kurashaka hano hari imigati myiza yoroshye kandi itameze gutyo. Komana. Mama. Oui. Uyu nguyu ari muri gato. Ariko t'aimes bien les gâteaux que je fais? Oui. C'est pour ça qu'on n'achète pas ces gâteaux là. Parce qu'ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons. Et demain, j'ai mangé des gâteaux à l'école. Dore ibyayi rero bino byayi nabonye babikunda but j'hésite. Ndebera thé noire, citron na gingembre. Kigura aya 5. Allo? Iki nabonye bagikunda mebel gambette. Umva nabafata detox fenouil. Abantu bonsa iyi fenouil nisi umva ibyayi ndajya gushaka ibyanuza pe ndajya gushaka ibyayi bya hano rero biteye ipfa. Umva hari icyayi kiba muri super i nakunze. Ngiye kureba kino fruit rouge. Iyi ni thé noire. Ni
ni citron d'Espagne. Oh, thé noir aromatisé. Ok. Oh my gosh, mba ndi perdi. Ngiye gufata kino cyayi. Sibyo? Ngende fata n'ikawa. Kano kaba karimo utudozete 40. Izi ni dozete? Ok. Saver caramel. Kagura 3. Hano nafata 2 nanjye. C'est pas. Ok. Ngafata izi ebyiri zisanzwe. No? Naza ngafata cappuccino. Haba harimo dozete zingahe? 8. I don't know. Umva, mbuzi zo mfata. Décaféine, oya. Maman, je pars au magasin. Maman, on n'a pas le droit de manger au magasin. Wabimenye. Maman, on n'a pas le droit de manger au magasin. Yeah. Iyi ntabwo nzi ngigura ngaha. Izi 36 se ko ari dukeya. Mfashe gutya. Ibyayi rero cyayi. Maxa, vuga buhoro mwana, vuga buhoro. Rangiza ngiye kubafatira na kino twins. Harimo bitandukanye. Bino bibiri, ibyayi bibiri, kafe ebyiri. Ngiye gufata n'icya dogiteri. Umva. Akoresha we ntuzi imeze gutya. Ariko sinzi ngo test. Icyo nzi cyo nuko hano iriho umukara. None nta y'umukara ndiko. Ariko mana. En fait, kubera ko ntanywa kafe, ndi gufata kafe on my feelings. Like, if the cover is pleasing me, I'm taking it. This is bad. Yeah, this is so bad. But it's okay. Ikindi kintu nshaka museri yayindi bakoresha bari gutapa amata. Narakagute karagenda kambera fake. Nkeneye agakomeye. Umva tugende. Twagiye. Umva reka ngere. Ntabwo njya ngenda ntageze muri magaze ya ntageze muri kote y'imyenda. Ouais, c'est un pyjama du bébé. De la yayibonye ni yari kuvuga. C'est pour qui? C'est pour quel bébé? Je sais pas. Bébé princesse peut-être? Ou bébé Kate? Ah, c'est à qui alors? Ah, c'est pour que bébé Kate. Ok. Vous êtes fait? Simbuzi ntuza dore ibitabo by'abana biba hano. Ah, dore amatasi meza. Oh my god. This one. Oh, yo. This is so good. So cute. Oh my god. Cafetière. Iyi cafetière isubire ikora gute? Okay. Reba buno buntu bwateye ukuntu bumeze. Ukuntu bugura 30. Ukuntu kangana urwara. So, guys,
nshaka utubore tutari muri izi shape muri kureba hano, hatari izi hari utubore nshaka turi flat like 100% flat, ahubwo dore agatayeri keza wana ngo aha niho wa mwana wakabonye ararimba ngo hano kano ni keza byakara kagura 12. Oh, dore ka kantu ndi gushaka. Yana. Ngiye kukigura, kigura 5. N'ikintenguha. Nzababara. Hopefully, I don't know. I don't know. Okay. Kote y'imyenda ya hano nkunda kuza kuhareba. Dore ngiyi. Asa urugusakuza. Naho kagura 30. Kanyabana kaya design ntabwo ari keza cyane. Nari mfitire inkweto. Irashyuye inkweto. Ariko dore nziza. Kibazo nuko ari umukara gusa. Zigura ngahe? I want to know the price. Zigura 14. 18. Sava. Mba tugeze kuri kese ngiye kwishyura. Fasha amapantaro 2. Nibi ngibi. Have Maxon. Nizi cafe. Yes. Guys, reka dutahe kuko ngumye hanagura nkagura. Niba turagiye. Kandi hute ryamisha n'umwana saa 8 zirageze. Kandi dufite rendezvous saa 10. Ubwo araryama isaha imwe iminota 2 cyangwa I'm happy. Oh, Ben. Tambuka. Ihute. T'es ouvert? Gwen? Yes, guys, turi hano. Nda twaryamye. None mbyutse. Appuie le 1. Où est le 1? Là? Montre-moi où il est. Là? Touche. Là? Touche, oui. Bravo. Reka tugende muvuze. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Dore sare da tante yabo ukuntu ari nziza. Bakoze akadeko keza. Tipa ari kureba iriya nzoka. Ngo reka faso y'ingoma mu isomero, sibyo?
so reka dutegereze nitwe dukurikiyeho and we are good to go. Ils sont incapables de voir des objets en 3 dimensions, qui perçoivent plutôt leur environnement en 2 dimensions et sont capables de détecter la chaleur corporelle des proies grâce à des organes sensoriels appelés fossettes l'oréal. Ok, ça je savais pas. J'ai appris un truc. Mba sinaberetse byareba. Guys, can you believe ko dusohotse imvura irimo iragwa? Kangire gutya muri kwireba. Haratose mu muhanda. Oh my god. Reka mbereke ahantu tuvuye. Mureka Max aho ugenda gahora. Urumva imvura iragwa ni yose. Guys, dore ahantu tuvuye mu ndebere. Do mureba imvura. Tuvuye hano muri Akitis muri kureba. Turi gutaha tugiye muri parking. Umva babwire n'ubwa mbere nkoresheje ino ntusi dore hano ni urgence. Iyi ni urgence ya clinique but n'ubwa mbere nkoresheje ino dio kamera ya ntuza ya iPhone yanjye. So I'm so happy. Umva ishaka gufata imbere ukanifata ukeka abantu ibintu nawe bakureba. This is so cool. Umva twaparitse hariya tugiye kugenda, basanze nyine afite ibizamini agomba gukora, ubwo dufite rendezvous yo kugaruka kubikora and we are good. So mwakoze kubana natwe uyu munsi, Imana bamugisha, turabakunda cyane. Bye. Bravo. Umuntu mubonye ukuntu yari atugezeho se. Umva reka dufate imodoka tugende. Bye bye. Yesu arabakunda.